ram vei pui local khom zong zong te masain Isu Krista mengin chi bai kabuk cheu ni hei voina hian administrative reform chungchang soi turin min han tia ka hupur khop maya sei tura tamsia abung sang sang hi tamlut to administrative reform han ti top hi chuan amaro chu kan policy bu mi apoimo kan ti ho kha kan ta lang chho mai tura ka nga ya hei hanlun hal ila administrative reform tia chon administration in real bol na reform hi chu siam that na lam hi ni zela kan kalphung hin tinge kan siam thatang tuna sarkar kalphung a siam that na tu lama hian in tinge ma kan la kang ti in ti thupui kan nei don ani a soifia na sang sang a oma lekhabu te kan ena internet a te kan en kol ve a ei atopa alu tumna chu good governance ani in real bol na tha chu zpm ina kalphung thar mi pui sarkar kan ti khalo ni le a kan kalphung a hi thlak dang lamangai ni kalphung tharing kan kalangai system thar kan nei ngai ti in kan awa chumina apote la chu administrative reform hi ani tani india rama hian administrative reform hi a state anga te a central anga te lo nei to thin ania central lama chuan tum ni nei ani to a amasa berakha sanskwa samruk le paruka tran ani sanskwa samruk le paruka amasa berakha tran ani a report som ni an thelu ta sanskwa samsari le pasari an han zawa apan hi na hi sang ni panga khan ti tran le ani a chairman ten in thak le noka atiang khan kumeng mo za chungin report tam takan thelu ta chumi zinga chuan tuna information RTI right to information ang chi RTI kan ti te ron chuak ta thil tam tak hey direct funding kan ti te rom hanna anon siam te maya hey engen lok kayuk ta chungchanga te tin hey kan soi thiam dan ang dawin mi pui o social audit ang chi te katiang kha tam tak ruam man na heti hen ni rose an tia ruam man na zong zong hi central sarkar hian pom duak bik lova acha ati te alo pom ve chu tiang chuan kalpui ani tin kan thir ve mai mai tan hei sarkar hian state chang in real born la te an endikwa an ngai ven ve thina kum ni dana kum khat dana ni zong chu sang ni som pakwa nuwa sang ni som ni pakhata kan nei le a chu good governance index antia good governance index tharbera hian mizoram hi kan chemia lawa category palia thenania state tila state le ut te state ho kha group A group B antia adang le chu I Himalayan states antia hemi atlang ram ho bi ka khan patni na kan nia mizoram ni na then khata kan hiam e mai ti te soi kan soi thina heta hi chuan asang pola kan tranga atlang ram ho zinga ati thaber dot tu kan ni Himachal Pradesh dot che kan mani ti kha kan ta lang duwa alomom ka ti hle ani group A group B kan tia khan group A a chuan Gujarat pakhatna ania alien de ho te ananda vele a chuan group B a chuan tlema state nu fual de ho kha sanin an da le chumi zinga chuan Madhya Pradesh pakhatna ania chuan UT ho zinga chuan Delhi pakhatna ania adot le hi chu kumin kom to parong kal chau turani wangin hi san hi som ni pakhat kum to pa mi kha atharber ani chu kan ta lang ve du sim he good governance index antia hian te na chikrang an manga chung te na som an man atang chuan state sang kha boy puyan nia tuna hian atharbera hian Jammu and Kashmir lampanga hian district level in good governance and tinga sarkar in kol tinga kalpui tia kha
aron en ve la chu ta chuan an en dik na sang sang a chuan agriculture chung changa en tinge an tho chuate thaim commerce and industries a ease of doing business kan tia sum don na mang du tan en tinge thila ol samem registration ti te phal na te mudan en tinge internet atang te na them office kal kher ngai lovin phal na te ron chok zung zung em ti te an zer ti khan a mishing school education ang chi te khating ne unawa khan te na chi som oma chumi hang chuan an te a state train khat chuan Uttar Pradesh te pon kan district kho hi kumin chungin kan te ve do ne district ka in el na kan siam do ne an tia Mizoram ni ve po cha khom khom mai chu chu kan ta lang ve le duwa central lampang malak to dan te han ta lang ve kha a cha khoma chuan hei reform kan tia hen siam that a hian thil poi mo de wa chu kalphung duan ani a chumi kalphung duang tur chuan dan ne ngai ta ni tuna kan dan nei sa hian enge siam that ngai enge ti bel ngai kan nei ti te mi so phei chu nam ti nom deuh kan nia ka soi to thina halpo hallo antia kum khat kha chu kan re tukani akum le sarkarin kan ti sual zawa kanan hala khan hale the antia kan rile tamwa mu maya engpo ni sela mi puite kan tran tlan chuan mi zo te hi nam ti nuam tak kai soi nuam tak kan nia kong sira du chil chak thur kong lai ate poning chu thile na kor han pai mai kong sira azun chho vela wazung da de tur hi Singapore suaila Singapore airport kan tum rualin airport sira khana zung lawang kal konga ai kuna kor ha pai lawang chila chak bok lawang mihring kha chu ngai reng a kai suaina a system khan kha mihring kha avon tla tawangin kong sira zun na tura mulawang pai don ta sila athil paya wanga a choi tura siat chuan atimia lawang chil po cha oi lawani steng chuan system mang hen mihring hi a siam that thea ati that te tuna har sana kan nei corruption kan ti te development khai rual lo kan ti te tuna kan ron au pui ber mi pui sarkar kan mo kan ti chana te hi engtiangin kan har sana kan nei te engtinge kan sut kian ang ti te administrative reform mang hian siam that thil thar chop chu khangai ta ani ZPM ina kan manifesto kan policy ning chu kan policy bua kan nei abung kuana khan administrative reformer on lang ta thil tam tak ka soidon lo kema on wa han soipo kha atulem loin ka shema se ton riat tele zirna te theng khat te han ta lan bel zeu zeu tur chu om dona ama sabera kan zia chuan khotlang in rail bol dan siam thatani ang khotlang in rail bol na te poning chu chumi chu kan siam thang ani ati ania ama sabera chuan village development committee da ani VDC aizolang ate chuan LDC kan tia local development committee chumi ruang am chu hei soituramin da chante poi ni mai ngam o ka tia aizon no tu biala son kan nei to ani aizon no tu biala atira chuan local council te min din pui ro kan hain tia NGO kaning kowa local development committee omlo chuan helai NGO ten poisa in don turanga hi indong lawang kan tia LGO kaning ko khom khan poisa an don turakha MHP MUP sporting club khan noi khat singa anhiam berani voime anhiam ber noi thum chuteng chuan an don hun turan pota amaro chun don hun tura khan local development committee omlo chuan indong thei lawang ti in kaning silok diama chuan VC ate local council a mindin pui ro ti in lekha kan thelu ta thenin mindin puya thenin mindin pui du lawa local council in than ani dona khan andin ta chuk chuka steng chuan har sanna kanan tok ve a meeting kanan kowa a local council member te ke mani ZPM in a member kan nei te chu an bang theilo congress ta pon on lang ve a MNF lam a ruling lam ron lan mi lo na te kha om chho ta chunga chun secretary tur kha min rot pui ro tia kan ngena wangin a secretary rongkal lo te kha kan nei ta
tiang chuan a fu lo ve tin a kum le a chuan keman kadina chuta chuan local council member kha an vain ama chuan member pathum ania council ayo in kanan ti ve china chuan at kum le a chuan local council member an tel veka kema ka chairman a keman ka secretary du karuata minute lo zia ka lo bozui te hanti tur kha ka nei ve nga ya ama chuan waime secretary te local council secretary te kan panga an fel lo ni mi lo wa ama ro chu du anin tir te kha lo nuam lo ve a enga mo thila khan atam taka thatna umma sila rem chang zo ke ti in kema in kan ruat ve a waime ayo panni MHEP ayo panni MUP ayo panni party tin ayo pakhat theu kan tia unit nei kan ti deuh khera wangin kenia son MNF Congress ZPM ayo pakhat theu kanin da a tin veng chung paron panni kanin da tela chutiang chuan chung ho chuan local development committee kan din ve roi ani heti hian kan manifesto wa chuan chu ke mani bial chunga kan ti ania nakina kan kaldan te chu kan soi zo chhoze langa kan manifesto wa chuan VDC te hian VDC LDC te poning chu heng ho hian development committee hian an veng chung an kho chunga maso na om thea ruam manan lo siamanga chu ruam man na chu achung le chia om block development committee a thelu donani chu block development committee chu block kha chu kan thewanga hey development block RD noya oma somni le pariat lai chumia chuan hi kwani tong chu chumia chuan an thelu le don chung block te chuan achung le chia om district development committee a an thelut velenga khateng khan block development committee a chuan village development committee ami local development committee ami president le secretary te member anianga district development committee a ve thung chuan DC secretary anianga MLA arem changber khala district a MLA atu maber kha chairman ada aniang chuan district development committee 10 he laya village development committee na anon siam block development committee na alo thlit fi makha anen velenga district in nge mamo ber tin alo thlit fi velenga chu achung ber state planning and development council district in atungin alu to don ani sta chuan state planning and development council a hian chief minister hi chairman anianga teng chuan vice chairman te po da anianga a chip che lu tuk chuan soi to lo ila akal phung tur kha kan hriat angai ni keni biala kan lo ti ve dana khan lu le lokila MLF fan aron choin chu local development committee chu kan thu khoma kan veng chu nga henenge kan mamo ber kan soi howa veng pakha da phejan somli kan nei ni mamo tia kha lo nga khop manan soya veng tamzo ka hian local council te MNF te po a ruling ho te pon min ron tel puya china ka soya khan an tel lo thup ani lawat panhi khat vela chawani soka miron tel pe min tuipui ma anin he kan momo antia chuta chuan local council 10 department thinker a he chu kan dila atron chuak trep to ania he chu tilo meru he ti sok meru tin kanin siam rem ta ni chuta chuan thil thade mai kharon kala I local council in anan soya khan heti chin hi thokan tuma api hi chu nangnin chunjom ula thang kan tia opposition le a ruling lamte po kha kan thok khowani tuna son steng chuan ma kan la local council chairman tenen kan ina le na ngai ta le kong kan sut tu te po kan leng hawa chuteng chuan ma kan la kan tho ho na po anuam khop maya chuta chuan MLF fund atana tho tur o ma an ngai kha a top 5 aning chu apoi mober panga anga kanan thli film le kumin chungin hei chu ti ram kan tumange kanan tia a list kan zia ka member hoten du lo zia du ta kan te kan share chuak le veka member ten lo chin cheru o kan te secretary 10 minute an neya MLF anaron chuwa vele MLF fana kan sanction kha chumia kan soiba ka chu ka sanction theilo kema le kema I dan ken siam kha ka kal pel theilo amaro chu khaum tani
emergency a leimin pal lungrem ngal rup ngai MLA fan chu sumaron chuak ma theya a sarkar pa ngai ain chuwang chuan I khalama khan kanan potpeng ani lo pon school le tui khur siam nan chuan helai kan soilo nilem lo pui man thei turin tin kanin cha zia emergency school tui khur siam nan chuan MLA hian arem changa ti angin MLA fan hi chu amang veang tin kanin sul thina abak zonga chu kan thurel ho bo zuinan man thin ani sanction kan siam vele MLA te chuan sanction hi kan siam thelo recommendation ani bera DC a hetian kan mang duai kan tia DC ten puisa ati chuanan sanction an siama kan recommendation kan siama kha local development committee WhatsApp group lo oma kan siama chumi WhatsApp group a hei tukin zinga po recommendation ka siama kha kan post vele a heti hian ti turani tin kor tukin zinga metar somnga le pali vel siam tum kan neya a kor kan siam tum dan thalak nen khan chu committee WhatsApp group a chuan local council member vengchin khada pejon ZPM omia lo na kha anoma chuan YMH PMUP party dang ayo prominent citizen hoinga anlo muvek thei turin tarlan ani ta na kha eng tia tho tur nge asia ta exam nge sanction ani tunge thok don en tinge te zo na te menon zo ta thena chuan thenga ngin kanin changa WhatsApp group a khan chuteng zon langtlang takin MLA fan kha eng tia man nge ni enga ta na man tur nge ni tia kha talan ania enga ma diglo fello om chuan MLA ho nen ten kan en thina keima howin kan tia kan ena chuteng chuan kalphung kan nei ve a chu he ruang a ma hi development committee ruang a ma hi aizol not tu a son kan tran ve to a bial danga MLA dang howin kan ti ve do nem an tia atira har san te kan to chho vela wangin pilot project atan aizol not tu hi mangang kan ti ta a bial danga chuan kan ti lem lo enga tengeng ti lo te pon tia menon so thowa en chin na tur chawala ni tuna chuan sarkar tak tak kan la ni lawa ruang am kan din angaya dan pa ngai polom lawa arem chan dan angin kan kal topa somi mangson kan lo sarkar ani chuan so tatang son en zir theyang ti in aizol not tu kan lo mangve ani chu village development committee level ani a hemia hian soi tur chu tama kan du to kanga hun rei lo nan chuan state planning development council kan neya chumi zo chuan state monitoring committee development monitoring committee lo om le na kan na tho te kha enting nge an thoa a hun tiam chungin an thokem tuna chuan revised estimate ti ngai tam me kan shreveka tho zo hlei theilo tam taka omani chuwang chuan monitoring committee chuan an tholai me ka tuin enting nge boy pui niang entiang ngai ven chi nge niang tin heta siam tan khan vilvek the ni lowa amaro chu heta achuk khazela khan angai ven tu boy pui tu tur system fel fai tak reporting system mangin kan siamanga report a karti namo thakada voi khattalamo khatianga report arong kalzat zat chuan report pe ka ngai hi chuan kan se thiam mai ome ke mani min vong tela ke mani min nortel tatani report pek tur nei lo kha sioma report pe tur kanin ti chuan report pe tu te khan man la lo thelo chuteng chuan I development committee a hi kalpuitum ania tin town development committee kan tilea notified towns a hi atam ve to khop mai sonkarina a hiat pui khwa a ha town kan ti a kha chu kalpui kan tum lea a ZPM ang chuan town committee a hian I chairman secretary le treasurer hi khami akhua a VC member te khan ain chokin an chel thin don ani a VC member ten ong kalanga khami te khan chairman secretary le treasurer kha an thlang mai thinanga amaro chu ain chok thin don ani thui tak soi tur oma adang soi tur kala du deuh hleka wangin town committee khachuan an mani khachunga khan engma son na nge thleng theyang village development committee oma block development committee lo om lea khamia khan khami ba ka khan a town bi ka khalo omanga khami town engeniang town development committee khachuan heta district a khan rotna ten thelut velenga
ka ti khan a hranin town bi ka chu ngai poimo ni don a bol hok pai te engemaw thil dang tam taka ngai ven ngai deuh te a lian deuh ten lo ni wangin stianga chuan town na kha kan ngai poimo thei chuan thil tam tak kha i har sana tam taka sut kian thiang tin a town na kan ngai poimo a town kan ti len chuan tuna kan har sapna i lian berte zingami mi pui kan dar sak lu tu ga hi kanin po kho mangai kanin soi kho mangai a e boilai mi yang kha chona ti thei lawa amaro chu khua ho hi kan en kol thata khua thil thra kan da tam chuan mi pui khan anon pan rui rui don ni thingtlang enge niang khua in tlem te a som panga som hi som thum ti vel omang chi school va pe ka ngai box si thil tam tak ti ngai har sanna kan tok thina kan hre thewanga chumi ngai lo chuan hun khata mi pui an tam chuan mi hring an tam chuan economy ang tila sum dong tur tan pon thil kha lo hlok deuh thina chutiang chuan town planning te e town and country planning te malak tum ania a town ang te municipal area nei lo na town planning system te chutiang chuan i malak tum ania development committee ran po da tum ani tin convergence kan tia hey kan leader puduma hian a soingun khop maya thumron policy atimaya department sang in man la a maniloka keini ina po i kongchuk pwd aron timam thasar maya nu loka pai baron phuma sipmiu lamin phutle tupa thenaron tor thla ti khan boi thla khop maya awi omani sulaya kan biala po mania kong an siam lak lo line PhD lampang lo sil lova batla na kan waang de ulek nge nge a khatiang khan thilin seton lovin department ho hen man la boi thak khop mai ten department hela hen kong kan lai dona ante eng lai don chon agriculture horticulture department helam pang hen plantation engemaw tiang te chu I cluster te po thil chin na amun pui ati khom theina ti dan ngai tuila thanga PhD lamin chuti ni chon helam panga tui connection ti dan te po om theanga ti khan kan ngai tua hobanga department hoin khalai muna kha intinge kan ti changkang entinge a changtung so kin kan kalpuyang ti kha ang ngai to thina nga ya an ti lo pon ni lowa anan thu khom anan ngai ven deuh thin takna a ti tum tak tak na om lo tu na hi chuan tum tak tak chuan thile chu ti theya tum le tum lo wa zirani chuan lam hi kan siama neu hi chu oma e kan hre the oma ke ni a chuan kan ngai poimo zo an chuan lam tlem khop mai chuang chuan kan ngai poimo tok lo bani convergence hi ke ni a chuan ZPM sarkar chuan kan policy a convergence policy om don convergence su po khom I khom khani me department malang na hi po khom anianga stiang chuan malak thin aniang ti kha kan ta lang tel le du a ten hey sarkar department soi khom cluster management ti te oma department thren khat nganiang department te lu tuk te hi chu po khom anga ye kan ti hi chu ka lu thuk lu tuk don lo e thil dang soi tura tam sia sarkar office kalphung siam thataniang ti hi kana nei le ta a chumi a chon ma sapera chuan sarkar mipuina sarkar kan dor thei dan tur ol samahi kan siam angai ni sarkar office a ei tuna hian ease of doing business EODB ti hi website te om to chumi tang chuan thil tam tak phone atang hian thila deal ve thei to ni ala chang tlung chhozel tura po ngai la department thren khada chuan ati ve thei to hei tui bill te po in atangin tui bill phone bill electric bill pe turin kanin tlar pe to lo tam tak chu phone atangin kan tia jingkar khada bill kan pe zo vek theya hetiang ang deuh hian department dor dan tura po hian all sam na kan siam angai tin chu mi pakhat le chuan transparency kan da ngai transparent do in mala kan la ka ngai example poi model ko soyang revenue department a son surveyor an in dailo a amaro chu ati thei chon an pot chuak thei tlat enga tinge a transparent lo wang ani
adil tu te amamo tu te na lekha an thelu huna kha computer lo chut lu thlapa zia lu thlapa nei chuan mi pui zong zong mu the nei chuan kan thelu a khan hi ron thelu tang hian acknowledgement number kan nge ne kan lo sia antina han number kha omanga chumi number chu ai le thal thei to lawang tu na chon tu te mo mel rian nei thadoi la lo ti te hi chu hetian tia surveyor ho kha an phezuk maya athena thathum te kan kha line athena chu kar khat chungin an so tlat anungami fe athenin thathum an nga ka then chuan chu an the luatang kan hi vela po an ti zo thei tlat ani entigange khami khana thelua entigange a file khoi ani ti hi langtlang taka a om chuan tungein zep ngam tuang sta chuan fil file takin file hi kal thiang chuteng chuan langtlang kan ngam lo na wang hian thila fil file lo thina office file po hi hei tuna son secretariat ta chuan an mang to a engtingen la kalpui zel ka hrelowa file cover a hian code a oma chumi chuan scanner a kalna chin a hriat ve thlap to ni phaya vairama training ten kan kala mi thil zot ten kan kala chuda chuan an file system te ka entry na zpm in hei kan en lawa po hian om vek ania file muang lu tuk ka hi siam thataniang ti te akal na chin a hriat chuan tunge kol ti kha kan hriat thlap thlap thei chuan dokana train computer atangin mi pui te na kan hriat thei chuan thui takin kan har san hei sut kian ania apakhan le chuan the Mizoram Right to Public Service Rules 2015 tia hi atakin kan mangang kan tia kini chuan notification tharber sarkarina thuchua asiam tharbera kha June ni sari khanani tun kumin June ni sari khan he dan manghian thuchua ron siama chu thuchua chuan he Mizoram Right to Public Service Act engene 2015 noya hian hemi idil chon chumi chung chon idil na hi aron chuak turani phal nei muturani tia kha sarkar hen dan ani veka mi puite kan threlo emema hanta lan loka du chu hei NREGA anizalin lo na kan tia hi job card hi idil chuan idil na tura kha video ani video ai dil chuan ni som panga chungin i mutur ani job card kha chuta chuan ilung oi lo nei chuan DRDA project director a ikal thei ti te om vek ani amaro chu mi pui te hian kan hriat an hlau em ni o ti te ai waya po instruction puina har sa nei nei chuan i thenanga sarkarin alo dona tanga ni sari chungin i har sanna kha anon ngai event turani ti te hateng khan thil chi sang oma hi clearance certificate taxation ate clearance certificate hi ni thum chungin i moturani ti te oma atam mai hei sarkar department ka inhoi chi sang za somli a oma hemin nuwa hian ati bel lekha omle ngala za somli plus som ti bela za somnga bor vela khan sarkar kan dorna chi sang thil za somnga khan chumi chung chon ninga chungin ni som panga athena chu ni som thum te pone athen chu ani la la ina chuak tur ani ti te oma khanga kha atakin kan hangdon ke ni chuan mi puite kan thil thiang mi puiten an right an thianga sarkar na thok te hi mi puite ta na chorani chu mi puite hian ataka an man theinan sarkar na thok te hi an norve to thungang amaro chu engemo har sana tak khiom ve thina karen omlo palte server down ti te oma helam an va dole na tura chu teng chuan engemo in hriat thiam tur thil ta chom ve mai thei atlang puero chuan Mizoram Right to Public Service Rules act te poning chu sang hi som panga hi ke ni chuan ani na turing kan mangdon kan ti ni abakhan le chu corruption noi bo turin pa la kan yang ti ni le ni administrative reform a chuan corruption
noi bo na tur hi dan au manol ni lom ni fil tok lom ni ti te au ma ta hian sei tur chu tam maya I mani chung chang sei chu kan ni thona a kan ve zong te nia kan ngai ven zong te lo ni boka I he pe chu sei tur ka nga kan sum I sam zok teang MLA ni nuwa po ACB lama kan va resource person vea topic khat corruption chung chang ka va soi vea dan be sei dan o te mai ka ne ya amaro chu nakina sarkar hunati chi te ponianga engpo ni sela corruption hi kan do lo chuan dan ma kan do lo chuan tuna kan dan nei sa hi kan ena ange niang akai lek thiam mo a pe hel thiam hian ti hian an ti kuala he ai dan fel fai te kan ne ngai ni chu ZPM chuan corruption do na hin ma kan langam dan po kan pulu tang ti khak soi do ni administrative reforms a hian dan sa tam takom tin hey Lokayukta Act 2014 kan ne ya Lokayukta hi ai mele apoleng masaber chu kan ing sia kan an MLA zone hu pon kan vakala kan va interview vean report te kan ngai chang ve thina Lokayukta hi state tam tak khian ACB nen an pot khoma ACB yakha Lokayukta noya an vada a state sarkar in ACB akhan thu kha nei to lawa tuna kan kaldana hi chon ACB kha state sarkar noya nia Lokayukta kha topa investigation azir chiang tu tur berakha state sarkar noya ni wang khan minister chungchang ngai to don sela CM chungchang ngai to don sela an team duilo theilo sota thokho so an fello ni mi alo an thalutuk rampon vei tila athil tha thil dikan du ni ACB thokho poso amaro chu ho tu nei sarkar lama ho tu nei ani bi ka wang khan thil tam taka phur tu om vetlat enga tinge Lokayukta noya hian ACB te kan vada phevelo lau kan nei ni lo mo ke ni chuan atula ni chuan ACB hi kan da bo ani lo pon ACB chu san pon lom mai ro se Lokayukta noya hian investigating body hi kan dang Lokayukta ina adua man thei turin tia kha kan manifesto kan policy a om chu ni ta ni chute ni chuan Lokayukta atsakanga huai sen bokanga he lai state ina a dudua alo pokoi thei hantila ACB yakha vadila Lokayukta in hello en le tu awati ngai to lo khan an noi mi te kha ma la ru ati to mai dona chumi mang chuan corruption kan do don ani chief minister office a hen grievance cell da anianga chief minister office a har sanna nei department sanga har sanna nei ten CM office a an har sanna an vatlenanga online ponati thenga lekha ponati thenga tuna pohen an da lo chu ni mi alo ing kria om chu om ing kria ma se kan va se tok lo em kan thil ti the kan nei hi kan sil tok lo wang hen mi pui te kan chak tok thin lo wa mi pui te ti chaka ti huai sen tur chuan khang kha kan hriat ti ranga ya kan thil hriat tamanga ya TV a po fakna kan ti chok ve me har san nei tan ti hian he tai nin ron thelu the kan tianga chuta chuan mi pui ten an har san nan thlen an ban phak siam an nei tong chu chuan thil thui takin sarkar har sana minister te ponenga sarkar na thok te ponenga eru na lo om thei chungchanga khan mi pui ten har san nan thlen thei to chuan CM na lo en pui thei to chuan avengang ti kha corruption laka avengang ti kha kan basic ta takai ni a chuan then adot le chuan decentralization le communitization kan kalpuyang decentralization hi Mizoram Finance Commission pakhat na khan thui tak rotna ron siama voina po hi soft copy kan hai chuak le recommendation a siam nem khop mai mi pui te ai o a khan hemi thu nei na hi in sim zai takin
akal tur ni CM atangin minister train sokan hatok secretary train tikhana kalanga head of village council local council a block lampang ten in khatianga thunei na an nei dan tur kha thunei na in semza ya hi tuna hi chuan kan la tilngam lo nge ni VC te thunei na hi ti puna niang tia tu te mona an au duman sarkar pui a hi tun thleng hian VC enkol na tur bi la po hi ron la put lo ania kumnga chu ral mai don tun chi nei don ron pulut donem ka khelo mani a khan an ngai to chon ka hria an pulut ngam donem ke ne chuan village council te local council te thu nei na hi kan tilian don tin policy a kan nei ni pakhat le chu communitization ani communitization a hian i kema mimal akan policy ba ka peng thet dona soi chak ka neya khi nagalen a khian act thui khopa communitization act tila kan se thiam ber ka ti thina communitization act sang hi le pahni an neya mizoram sarkar atangin sang hi som khan azir turan in tira khilaya anan kala an report te pongai nom khop maya chu communitization act ta chuan Nagaland hian mala na sang sang ania thingtlang aning chu khochung mi pui te khan an khuwa khan thil tam taka thunei nan nei tlat mai ni entirna pakhada chuan school and call to village education committee enoma chumi te kuta chon sarkar zirtir tu lo akha alu tani lo kha lu ta anni na bo bang om lovin an lo pe chuak le amaro chu lo pe tu kha khotlang an ni tatlat sarkar train khotlang alu ta khotlang in zirtir tu hlon pe zirtir tu nget chun ni vek ma se lo pe chong vele tu kha khotlang an ni awangin no work no pay tia kha heta an elawa khan an soi tam ania chu thil chun kalpui tlat mai ni zirtir tu thok thape lo that selut tu ka mokal ngai lo kha chu a lo kha an seng ve tlat me an pelo ni me lo an seng ani thian ten ni khatna ni thina ni thumna te mo hlon lak lai khan ani chon ni som panga velan la khan an na ngoi ngoi thian ten poisan don to dong tlai bing ni kha siam khami mang khan zirtir tu kha i an vong ve khotlangin enga ma soi sel na enga ma ne chu tam maya zir chen na tam tak te po en tur om amaro chu atlang puin an that pui ani zirna po ten sarkar khan are to sani som khan ni to khotlangin poisain thokhom thei chuan zain ameching share kanon peng kanon dole tangan ti ta amaro chu khati hun lai khan noi ni singa kha tam beran tia khotlang mi pui khan noi ni singa chin sum an cold an thokhom thei chuan sarkar khan ang che noi ni singa che na ron dole tanga khotlang in school ti thanan te an sub center te nen chu PHC te po niang chu che thanan an lo mang ve the tu na chuna pun to po ka ringa steng chuan sarkar khan i khotlang ina an lo tran ve kha chuan sarkarin alo dolet ve a poimo na chu mi pui thokhom summa telawang khan mi pui kha mad ani dana khan i nge neng mi pui khan an ngai ven ani chu thil chu a poimo ka tia kan policy a chuan kan ziak lang tel che lo na a he thil khilai an man da ni kan zirna sa a kan ngai ven na sa a khei kan an ding le dona ka ding le don ti ka hria da khan nge ne bial chunga ta na ti tum ka nei te singami bial chung manifesto te ning chu ta chuan khotlangin poisa engchin nge chu kala soi theilo school te sub center te thuam thatnan an thokhom thei chuan heti zati ka pelet veng angai ang che nge ne achin tok te chom venga a che mo a le to mo hi chu MLA fana tanga lo dolet ve hi a truling ka hria aman na tura po local council te pon an ngai ven meang kotlang kutalu tanga aman da tura ro mi pui kha i an film khurang mi pui an ngai venang te ro chu i a siat theya chu teng ne chuan thil fel fai takin
akal theng decentralization le communitization so kan biela son school so kan ngai ven na sa a school kan ngai ven na son we me te khotlang te anin rol na atam na veng a pianga son school zirlai kan ngai ka sia en tina pakhat le chu so chan maria son school an ngai ven e me ma khotlangin an school so thani ram hun sau da son voi main i school an kol puya an school so thani primary school te tuna middle school te emele fan ten on deal sak men on kal ngai lo school zirti tu voi men on kala mania lai puitlanga voi me hoin school zirti tu tenen minan ko khom ve ke pokatel puya local council tenen kan thua kan ti tur chin kan soya ti school in chungte kan thla ka abang te kha kan thla phei ve pop me rong kan hnoi tha zirti tu an mamobela voi men ron kala khutla ron kal chan zaum le tu zirti tu han zaum lo tin ani lovin zirti tu chu an ti tur om te poni ve a anon ti ve nga amaro chu khotla ron kal to china chu an zaum bel tlat me a ti lo har zirti tu te kanin roi bel vele ringot mai chuwang chuan I khotlang en kol na hian I sarkarina malak na niang chu sarkar malak na hian khotlang kan polu thiam chuan communitization kan man that thiam chuan I sarkar scheme te sarkar sum manga thil siam te hi thazokin dikzokin a boi phui theng ti kha ZPM chuan I kan men kan policy kan neya ni kan talang vele duwa I kong pui tui electric le sarkar thil nei poimo en kol ate khatiang chi a boi pui ate khotlang kan potel don ani khotlang kan potel chuan anin ti nei tuanga ain ti nei tu piang kha chu sarkar pon adot ve dewang chu angai ven ve dewang chu ti te kan ril ro om ania tin kan policy hian town and country planning ti oma town and country planning a hi nge ni act mu mal hi kan la nei lu tuklowa urban development act ang chi sa ko som ko kha chung kan neya he ba khi chu kan nei lem lo ning ka hre kan en dewa po hian town and country planner te chu kan neya ma se act mu mal hi kan la nei lo chuwang chuan I kan nei anga state dang ha chuan an nei fur to a town te a country te po ning chu khami Mizoram pumpu ning chu ruam man na lo siama nakin zel tu na tra kumsom ni kumsom thuma anti nge niang anti lo thang tai la kong te kan mamong em tia lo ngai ven tu tur te ka tiang kha at tu na chuan a ruam man nang chu oma ma se dan manga kan zu anga ya khami dan kha kan nei anga ya ke ni chuan nei kan tumani mala na tur dang te a oma kenia chuan MPSC thuam chakaniang kan ti thunga tuna MSSSB MSSB 10 na hechu kan policy kan zia chuan kan thiat don kan ti ni kan thiatang MPSC kan thuam chak zo kang tia kha keni policy kan da chu ania ten golden handshake kan thetoa tlema sarkar na po thoklei thei to lo upato deute khang ho te kha cholai zok athiam zok te pon ning chu tunlai thil sedeu zok ina sarkar office an kol theina sarkar scheme te an boi pui theinan khan nang ni hi chu antinga niang ante adu tan khan ni mai nor lui thei pon ni lowa golden handshake antia an pension na tu ruam mana chuteng chuan an ni nom ta lo chuan midang han lak lo thalai zok lak lo dan te ngai to aniang he pension rules ti te aneu neu oma kha chu ani noma kal theyanga apakhat le chuan khoming kan thlak don ani khoming thlak a hi nge ne veng hing te pon yang khoming te India rama pom hun sang sanga oma lam thiam mang lo lam hlei thei lo te om ve a then hi chu
heng hi chu a huai takin kan thlang ngam ve don tia kha ama chon ai jal ni thin kha ai zol kan ni to a kha tiang chiang deuh khan hei Calcutta ni thin kha tuna chon Kolkata ni ta Kolkata Madras pot Chennai ania kha tiang deuh khan Mizoram a po hian kha tiang a thlang ngai kha anom ve nual ani khomi te veng mi ten te po ron te chun ngai nga ama ro chu kha tiang nga tu te na morem le rem lo mi lo phu saka kha ti dang la mangai ti in emi sarkar khalphung hanti elona po hian a chunga om te poina kan lam fia the ke mani tonga kan sia thiam thei tur hian kan sia mangai ti in kan policy a chuan da ania thil tam tak sei tur oma ti khan administrative reforms kan nei dan tu chung changa chu kan policy mi chu ani chhota a to pa han clip ka du na chu administrative reform kalpi don hian thil tam tak sut tlang ngai don huai sen ngai don du lo tu nom don a do dal na don ama ro chu mi pui ta na thazok tur ania thang thar te ta na thazok tur ania nakin zela ta na thazok tur ani don chuan ZPM chuan kan kalpi ngam don ani ti ka sei duwa elai kan administrative reform ina atum lian ber te zingami patni a hi chu mi pui te chok zang khai na turania apakhat le chu sarkar kalphunga eiruk na om thei dodal na tur ruam manna ni chu ZPM chuan na takin kan kalpui ngam dona thei topin ma kan la don kan poison don ani ti kha kan soi duwa voina hian engamo ami kalphung te chumi a chuan an tia a thalu tuka han ti tur te soi tur chu a om ve nuala a then chu nen lo chang mai theya kan rol u zok ten soi tur poin nga in ka ringa mundang an ti dan thram mundang an kal phung ngai poimo de te po soi tur omanga tuna kan sarkar mek te po na tuna kan sarkar kalphunga hei financial rules te po soi tur te po tammanga administrative reforms committee te po sarkar in adina steng chuan hei tuna po finance commission in apan hi na in report an theilu to a chung te po chu ni chena kan soi decentralization ang chi te ni nge nyang thu nei na in simzai ang chi te khateng te kha tam tak soi tu te chu ma sela hun kan la rei lu tuk te kan lawa chanua meeting te la ombok sia ti khan du tok ta mai ila kan sarkar huna chuan huai sen takin kan kal do ne ti kha kan talang tele do nia kalome